ketemu lagi sama Ayah Jamile, ondel-ondel yang cantik jelite. Teman-teman, kemarin Ayah disamperin nih ame ondel-ondel soleha yang baju merah. Ingat kakek? Namanya Munaro. Yang ini nih cuplikan videonya. Nah, teman-teman, cus langsung aja nyok lihat videonya. Assalamualaikum Jamile, Munaro dateng nih, hehe. Iya, waalaikumsalam Munaro. Ayah seneng banget nih disamperin sama Munaro. Hehehe, iya Jamile. Kemarinan Aye udah nontonin YouTube-nya Jamile, yang adek Ayenya. Ternyata banyak juga ya yang nonton ondel-ondel. Yang nonton banyak ya Jamile. Aye boleh kan masuk video Jamile lagi buat semua pecinta ondel-ondel nih. Lagi nih mari, sampai nyamperin Ayah segala lagi. Iya Jamile Ayah jogetnya begini aja ya, yang slow, yang geboy, yang asoy nih Jamile. Hehehe, hiha hiha hiha, asik asik. Duh, sedep bener dah Munaro jogetnya. Ampe banyak yang nyontonin nih di mari. Ampe dikerumunin orang-orang. Hahaha. Oke deh Jamile, Munaro mau pulang dulu ya Jamile. Kapan-kapan boleh kan Ayah main lagi kemari. Iya dong Munaro, Ayah seneng banget disamperin sama Munaro. Hehe, makasih banyak ya udah nyamperin di mari. Hehehe, iya Jamile. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Munaro. Hati-hati di jalannya ya. Ya Allah Munaro, masih aja nggak dikerumunin orang-orang. Emang cantik sih Munaro, udah cantik